Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün dekabrning 5-i Cuma akşamı kunu. Bu günde olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmız. 17 yıl sert hapis cezası bugün Rusiyanın Rostov-na-Donu şehrindeki Cenebi okrugunun Arbi mahkemesi Kırım Tatar Enver Seyit Osmanov'a hüküm çıkardı. O terörcülükten ve Rusiyada yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatının işinde iştirak etuvnen esassız kabatlanıldı. Aynı zamanda tahqiqat Seyit Osmanov'un terörcü faaliyeti hakkında hiçbir izbatlar göstermedi. Advokatlar müşterisi siyasi Kuruşevlere ve dini itikatları için takip etili dep eminler. Rostov-na-Donu şehrinde Ukrayna baş konsulu Ukrayna öz vatandaşının azat etilmesi uğrunda küreşeceğine söz verdi. Baş konsullukta men oz işdeşlerimden vaqt oz vatandaşlarımızını destekleyimiz. Meni kollarımda onu tahqiqat tevkifhanesinde ziyaret etmek için nevbetteki izin. Men birlesem, biz onu evge qaytarıp olurmuz. Avropada işbirlik ve Tehlikesizlik Teşkilatı uç taraflı kontakt grupasında yanı temsilcisini ilan etti. Martin Sadik yarani İsveçre diplomatı Hadi Grau geçti. O İsveçre Tışkı İşler Federal Departamentinin Tehlikesizlik bölüğünün başı ola. Onun tayin etilmesi hakkında Bratislava'da samiti vaktinde Avropada işbirlik ve Tehlikesizlik Teşkilatı'nın şimdiki başı Miroslav Lajçak bildirdi. Bunun ile Lajçak kaydetti ki 2019 senesi teşkilatının esas gün tertibinde Ukrayna'daki buhran edi. Back in January, things looked bleak. Men belesem bizden birisi Normand dörtlüğünün samiti bu yıl geçirileceğine umut etmedi. Afsuski bütün haberler muzbet degeli. Adamlar hala da kıynalalar, elak olalar. Bizim teşkilatımızın prinsiplerini közge alsak, Kırım'ını da unutup olamayız. Sonki pozitif adımlar öz neticelerini beri. Sakat optimizm Ukrayna Tışkı İşler Naziri Vadim Pristayka Normandiya dörtü samitine olgan ümitler hakkında aytı berdi. Bu haqda o Bratislava'da Avropada İşbirlik ve Tehlikesizlik Teşkilatı'nın Nazirler samitinde aytı. Pristayka samit vaktında elde etilgen ilerleyev hem Ukrayna hem diğer devletlerde de çalışmanı al etebile dep kaydetti. In a few days in Paris in the Normandy 4 summit we will try. Birkaç günden son Paris'te Normand dörtlüğünün samitinde biz Avrupa'da devam etken en büyük konfliktinin çözülmesine progreske erişmeye çalışacağımız. Umut etemiz ki bu sadece Ukrayna'da değil de Gürcistan, Moldova, Azerbaycan'da da cenkini toxtatmağa yardım eder. Biz umutlarımızı joymayımız. Uzun sürecek barışık, uzun sürecek ateş toxtatuvunun al etmege ve en azından siyasi mabuslarının azat etiluvini yerine getirmek gerekmez. İşgal etilgen Kırım'da baskılar kurbanlarının alıntıları. Yukarı Radada Birleşken Milletler Teşkilatı'nın nezaret etuf misiyası temsilcileri insan hakları haftasına bağışlanған flashmob geçirdi. Rusya Kırım'ını işgal etken vakittan beri nezaret etuf misiyası yarımadada daima Ukrayna vatandaşlarının Rusya ordusuna askerlikке celp etilmesini yakalavlar hakkında iskenceler, tehkifler mabuslarını Rusya'ya sürgün etuf adamlarını tutup esir etuf söz serbestliği bozuvunu kaydetti. Alıntılarının aksiya ilk sefer geçirildi. Bunu yapmak için akları bozulgan kişilerden intervью alındı. Главная цель нашей методологии. Услышаныслығымыздың esas maqsады insan hakları ve halkara gumanitar hukuk bozulmasının şartları ve kurbanlarının konuşma. Bozuvlarının şartlarından intervью alamız, vesikalarda kaydetemiz, toplayımız ve tek bundan son hesabatlarımızda bozuvlar hakkında yazıp olamız. Derhal ateşni toxtatu ve mabuslar dönüşü. Bu Paris'te Normandiya dörtü samitinde müzakerege teklif edilecek birinci söyler. Bu hafta Londra'da Ukrayna Prezidenti Yardımcısı Andrey Yermak bildirdi. Ukrayna evine qaytmağancak toxtatmayacak dep kaydetti. Kuruşevge ise Ukrayna tışkı siyasetinde yılının en mühim vakası dedi.
Нормандия дорту саммиты арфесынды Европа парламентының 60 дорт азасы Франкистанве. Алмания лидерлеріне ресми мектуб yolladı. Олар Паристе саммит вақытында ән яқын вақытта мобюслерінің эпосыны дерал ве шартсыз деныштырылмасы усулынан көтермеге давет еттілер. Эммануэль Макрон ве Ангела Меркель адына язылған мектубның копиясыны Украина-Европа бірлігі бірлешмесі комитетінде Европа парламенті делегациясының векелі Витальд Ващиковский твиттерде ерлештірді. Қачақ сигарлары рекорд партиясы бойле юкны Украина сыныржылары Романия или сынырда тапты. Олар Русиядан келген юк машинасында технике кеғытлар рулонлары арасында еді. Юк машинасы Европа бірлігі мемлекетлерінден бірісіне ел тұтайды, деп тахмин етілі. Текремеде тапылған 60 рулондан 60 данесі арасында қанунсыз мал бар еді. Тұтып алынған тұтун мақсулатларының фияты 6 миллион гривня, тахминен $240,000. Франкистанда қара жұма ақшаманда пенсия ислятына қаршы наразылықлар кечмекті энергетика хадимлері, авиадиспетчерлер, полис, экемлер ве ожалар ишны ташлап отыра. Мектеплер чалышмай нақлият қатнамай метро станцияларының чоқысы қапалы. Ава учышларының 33% лягу етілді, бұтын Франкистан бойынша 245 нумайыш илян етілген. Низамсызлықлар олмасы мүмкінлігі себебінден Паристе телекөсізлік тәдбірлер арттырылды. Бір кіші үшін 21 метр квадрат. Украинада көчіп кетмеге мечбур олғанлар терроржылыққа қаршы операциялар ве бірлешкен құветлер операциясы иштиракчилері үшін кредит беру программасы чалышы башлады. Ипотека 20 елға берілі. Бір елда юзден 3% төленежек, ама кредитні 250-ден зияде құранта алажақ. Мұхберіміз бұл меселені огренді, чүнки Украинада тек көчіп кетмеге мечбур олғанларының сайысы 1,5 миллиондар. Я сам скитался по съемным квартирам. Мен өзімде бір баша квартирада яшайдым, ве аледа оле яшайым. И продолжаю скитаться. 5 жылдан зияде кераланған дейрелерді Донецк операсы солисты ве Евромайдан файлы Сергей Анастьев телюке себебінде накебін 14 сенесі Донецктен көчіп кетмеге мечбур олды. Яны явны сатын алмаға парасы yok. Екене умюды кредит беру программасына. Киев мескен құрылығы фондына весекаларыны бірінші олара бермеге етіштірді. Если бы эта программа работала... Айта жағым, егер программа ишлесе, енді ДНР ве ЛНРде яшағанлар қалмаз еді. Людей принимают по электронной очереди. Адамлар электрон невбетінен қабыл етілі. Язылмақ үшін мұна бұ ерде имтиязлы кредит беру сайлаймыз. Мұнда терроржылыққа қаршы операциялар ве бірлешкен құветлер операциясы иштиракчилері үшін әмді көчіп кетмеге мечбур олғанлар үшін кредит беру бар. Бізге меслят сұрамаға ядавесе қаларыны бермеге теклиф етілі. Мисал оларақ меслят сұрамақ. Невбетте менде велда 371 адам. Беклемек чоқ вақыт керек олажақ. Диана Бениамин невбетте 731. Обу сене ешғал етілген Қырымдан көчіп келді. Киевде дайре кераға алам. Бүтін айлығы дайре үджіретіні одемек үшін кете біле. Ось еві қалған ярым адаға қайтмаға істемей. Там тяжело, стабильно. Анда оля ғырки, егер сусып отырсан, сақ қала білесін. Қабыл етуінің илкунунды программада 4000 адам қайдетілді. Ажиотаж себебі кредит беру программасына қайдетілу тек 3 күнге açılған олды. Адамлар яны елға яқын ось евіне алып олажақлар сырасына олмаға істейлер. Чүнки ишғал етілген бөлгелерде дайрелерні сатмаға имкансыздар. У меня там 3-комнатная квартира, у меня там работа. Анда 3 одалық дайре. Иш бар еді, балаларым мектепке қатнайды. Анда анам қалды 82 яшында, 2014 сенесінден башлап, анда барып оламайым. Дойғыларым үшін бағышланыс мемлекетні сайладым. Евсіз қалдым, парасыз, бір шейім қалмады. Дайре сайлясам, егер анда кетсем, сепаратист олажам. Кредитлер 20 елға берілі. Фиятының 6%-ны бірден
ödemek керек. Көчеп кетмеге мecbur olğanlar bir yılda 100'den 3 faizini tölemek керек olacak. Askerler için faizsiz. Kiyev'de bir odalık kvartirаны 6.000'ge kiraga almaga, bir odada bütün korantan yaşama kolaysız, hususan küçük bala olsa. Ukrayna көчеп кетмеге mecbur olğanlar için kredit беру programması ilk sefer çalışıp başlay. Hükümet ayırgan ilk 200 milyon grivnya ya da 8 milyon dollarga 250 korantay için daire satın almak mümkün. По результатам этого года мы проанализируем. Bu senenin neticelerine göre bu programma ne kadar semereli ve talap edici olğanını talil edecekmiz ve gelecek sene büdjet değiştirme esnasına başlayacakmiz. Eğer bizde episi olup 200 milyon alsa ve bu tek 240-250 ailege yetebili. Bizde ise 4000 adam. Demek rakamını 20 kart arttırmak gerek. Aynı zamanda bir sınırlav var. Bu 60 yaş. Kreditni tek pensiyon çağına yetmegenler resmileştirebilir. Yulia Bashko, Evgeniy Savitskiy, Halise Zenedin, İmran Usinov, UATV. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz da çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, sözünüzge muqayt olunuz, sağlıqnen qalınız, yarınға qadar inşallah görüşkенде.